ni radio BBC gahuza miryango ivugira irondre kuri metero 19 25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Habari mu ndege ya American Airlines hamwe na kajugujugu y'ingabo za Amerika zagonganye hejuru y'uruzi rwa Potomac Washington. Hari ubwoba ko bashobora kuba bapfuye. Impunzi z'abanyekongo zari zimaze iminsi 3 zihungiye mu Rwanda zikomeje gusubira iwabo nyuma yaho bitangarijwe ko agahenge katangiye kugaruka mu mujyi wa Goma. Aho igoma se byifashe gute? Goma buno tumeze neza ariko ntari Goma yose. Ameze neza buno nukuva mu mugi baje ahantu bita Ndosho Mugunga, pembeni ruhande rw'umungini acyari ibibazo. Ministeri y'ubuzima ya Uganda yemeje ko hadutse icyorezo cya Ebola mu murwa mukuru Kampala. Twafite n'ikinamico urunana muri yo mwese kaze muri amakuru yo kuri wa kane itariki ya 30 z'ukwezi kwa mbere. Reka duhere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho abari mu ndege ya American Airlines hamwe na kajugujugu y'ingabo za Amerika zagonganye hejuru y'uruzi rwa Potomac Washington. Hari ubwoba ko bashobora kuba bose bapfuye. Umuyobozi w'urwego rushinzwe kuzimya imiriro waho yavuze ko atekereza ko nta warokotse mu bantu 37 bari mu ndege zombi. Kugeza ubu imirambo 28 imaze gukurwa mu bisigazwa byazo byarengewe na gato mu mazi y'urubura hafi y'ikibuga cy'indege cyitiriwe Reagan. Mu kiganiro n'abanyamakuru, Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu muri Amerika Sean Duffy yavuze ko iyo mpanuka yashoboraga kwirindwa rwose. Minisitiri w'intebe wa Thailand Petong Tan Shinawat yavuze ko yashimishijwe cyane n'irekurwa ry'abagabo 5 mu gihugu cye bari barafashweho ingwate na Hamas. Abagabo ubu barimo gukorerwaho ibizamini byo kwa muganga muri Isiraheli. Bakoraga mu mirima igihe bashimutwaga ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 10 muri 2023 mu bitero bya Hamas. Abanyatayilandi 44 icyo gihe bamwe barishwe, abandi mu nyuma baza gupfa bapfira mu bunyago. Benshi muri bo bavuye mu turere dukennye cyane two muri Thailand bakuruwe n'imishahara iri hejuru yo mu rwego rw'ubuhinzi muri Isiraheli. Tukomereze ku makuru yerekeranye n'akarere k'ibiyaga bigari. Impunzi z'abanyekongo zari zimaze iminsi 3 zihungiye mu Rwanda zikomeje gusubira iwabo nyuma yaho bitangarijwe ko agahenge katangiye kugaruka mu mujyi wa Goma. Hari abavuga ko bizeye ko umutekano wagarutse, ariko n'abatashye kubera ko bashaka kumenya amakuru y'ababo batandukanye mu gihe cyo kwira imishwaro. Uretse abasubira muri Kongo, hari n'abandi batari benshi biyemeje gusohoka mu nkambi bakajya mu miryango mu Rwanda cyangwa se bakajya kuba aho bakodesha mu gihe bategereje ko umutekano ugaruka iwabo. Hagati aho urusaku rw'amasasu rwagabanutse mu mujyi wa Goma, cyane cyane hafi y'imbibi zawo n'umujyi wa Rubavu ku ruhande rw'u Rwanda. Ni inkuru ya Jean Claude Mwambutsa uri i Rubavu. Amagana y'abanyekongo ubwo bururukaga amakamyo yabavanaga mu nkambi ya Rugerero abajyana ku mupaka wa Rakordishe. Ni igikorwa cyatangiye ku munsi w'ejo ubwo honyine hambutse 625 ku basaga 1200 bari bakiriwe mu nkambi y'agateganyo ya Rugerero. Biganjemo abagore n'abana, ababarirwa ku mitwe y'intoki nibo bagabo cyangwa abasore. Uyu mubyeyi twaganiriye yitegura kurira ikamyo yambwiye ko yatandukanye n'umuryango we, umwe wese akanyura inzira ye. Niliacha batoto, nasize abana kuko twatatanye ubwo twirukaga. Niyo mpamvu nifuza gusubirayo ngo ndebe ko bakiriho. Ntuye mu gace kitwa Murambi, ariko sinzi niba hari umutekano. Gusa ndagiye kuko mbona n'abandi bagenda. Ndatekereza abana banjye kuko twatatanye.
Beata Nikuze yahunganye umwana umwe gusa, ariko ntazi aho umugabo we n'abandi bana babiri baherereye. Nawe yiyemeje gusohoka mu nkambi, ariko ngo ntahise asubira muri Kongo. Iwanjye harahiye, ni inzu yahiye, ahantu twigira bakubise bomba ahantu dutuye, inzu zirafata, ndakodesha. Uyu mugabo we ni umunyarwanda, ariko yamaraga igihe runaka muri Kongo kubera gushakisha imibereho. Nawe yaje mu zindi mpunzi, ariko ngo ntahise asubira i Goma. Umutekano gubonetse neza, akazi gakenderewe, urabona iyi minsi abari bose barahunze aho twakoreraga. Ubu nda mu boss uhari, niyo mpamvu mfashe umwanzuro wo kwigira mu rwo kwicara ko ngendo mufundi. Minisiteri y'Ubutabazi ivuga ko uwa nyuma agisohoka izahita ifunga iyi nkambi, dore ko n'ubundi yari yashyizweho ari by'agateganyo. Abantu bashaka kujya mu miryango turakomeza hirya. Jean-Claude Mwambutsa i Rubavu. Reka noneho tujye hakurya i Goma turebe uko ibintu bimeze. Mu kanya kashize navuganye n'umwe mu baturage baho. Goma buno tumeze neza, ariko ntari Goma yose. Ameze neza buno ni kuva mu mugi twaje ahantu bita Ndosho Mugunga. Aba baturage buno bameze neza, ariko pembeni ruhande rw'umungini hacyari ibibazo. Wari uvuze ngo mu mpande haracyarimo ibibazo, ni ukuvuga ko hacyumvikana amasasu aho hantu hakiri imirwano? Ruhande hacyari imirwano kuko hari abasirikari banze kwitura, bari bazi ko ibintu biragenda neza. Bacyari mu mungini, bavuze ko atari MONUSCO bakuyeho ngo bagende wenda babajaneho bene wabo bari abasirikari bandi, wenda abo bazitura. Noneho banze kwitura baje ruhande rw'umungini, nabo iyo bari gukurikirana nabo iyo bari, ariko mu mugiho bwatangiye kugenda neza. Ubu murabona ibyo kurya rero? Ibyo kurya birahari, sibyo ko connection idahari ya internet, amashanyarazi ndayo, amazi ndayo, ngo ni byo buzima buke abaturage bafite hano mu mugi. Amaduka n'amasoko byo birakora? Bo amaduka ari gukora, sibyo ko hariho amaduka menshi babomoye, abaturage barabomora bari gushaka ibyo kurya, n'abandi baza kwiba tutazi iyo bari baturutse, babomora amaduka menshi bajana byose byari birimo. Hagati aho umukuru w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yaraye yijeje abanyagihugu ko leta yiwe igiye kugarura ubutegetsi mu buseruko bw'igihugu, aho umugwa mukuru wa Kivu ya ruguru uherutse kwigarurirwa n'umugwi wa M23 urwanya leta yiwe. Bwari ubwa mbere Perezida Tshisekedi ashikirije ijambo igihugu kuva intambara irushije gukara haraheze indwi irenga. Hagati aho umukuru w'u Rwanda rwagirizwa gufasha M23 yarakajwe n'amajambo ya mugenzi wiwe wa Afrika y'Epfo. Paul Kagame avuga ko Cyril Ramaphosa yubahutse agashira ibikangisho ku Rwanda. Perezida Kagame anagiriza kandi umuryango wa Afrika y'Ubuseruko kuba ataco wakoze ngo ukinge ibiriko biraba, kandi bose barabona ko bigiye gushika. Ni nkuru ya Prime ndi ku Magenge i Nairobi. Ijambo rya Felix Tshisekedi ryari rimaze iminsi ryitezwe cyane. Bwari ubwa mbere avuze icese kuva intambara yongereje umurindi mu ndwi iheze, umukuru wa gisirikare w'intara ya Kivu ya ruguru akicwa, nayo Goma umurwa mukuru w'iyo ntara ugafatwa. Muri iryo jambo ryo kuri televiziyo, umukuru wa Kongo yemereye igihugu ko urugamba rugiye guhindukira, akagarukana ubutegetsi bwa leta, anahamagarira urwaruka rw'ico gihugu kwitaba urugamba ku bwinshi. Icyo ndabemereye ni kimwe: Repubulika Demokarasi ya Kongo ntizokwemera gukozwa isoni canke ngo ihonyangwe. Tuzogwana kandi tuzotsinda. Abasirikare bacu bariko baragwana n'ubutwari ngo bakingire ubutaka n'ubwigenge vyacu. Barakeneye ko tubafasha twivuye inyuma. Dutegerezwa kongera abasirikare, kandi buri musore canke inkumi w'umunyekongo yiteguriye kugwanira igihugu ciwe arafise ikibanza mu gisirikare cacu. De nos forces armées. Tshisekedi yaraneguye cyane amakungu ko ataco yakoze canke kudakora ibihagije mu guhagarika iyo ntambara. Nubwo bitavuze yuko bavuze rumwe, umukuru w'u Rwanda nawe nyene yaraye aneguye cyane amakungu, avuga ko menga ntazi cakora nico kureka mu kurondera guhagarika iyo ntambara. Mu nama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'Ubuseruko, umukuru wa Kongo atitavye, Perezida Kagame yagirije na cyane uwo muryango kuba ataco wakoze, kandi bose barabona ko ibintu bigiye kumera nabi. Is there
haba hari umuntu muri twe utarabonaga ko ibi bizabaho. Njyewe narabibonaga ko bigiye kubaho, kubona aho turi ubu narabibonaga, kuko sinabonye umuntu wafashe iya mbere mu kubikurikirana ngo yumve ibyo ari byo, ngo agerageze kutwereka icyo tugomba kuba dukora. Koko kubona umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba wirukanwa mu burasirazuba bwa Kongo, abantu bose bakabyemera maze bagaceceka nk'aho ari ibintu bisanzwe cyangwa se ko ntacyo bitwaye, ibintu byose bigategekwa n'igihugu cyangwa se umuntu dushaka gufasha, ibyo ntabwo nabyumvise. Ni nayo mpamvu ubu ngubu turahangaha. Muri iyo nama umukuru w'u Rwanda yaneguye kandi arakaye cyane ingene umukuru wa Afrika y'Epfo yashize ibikangisho ku Rwanda, akanita ingabo z'u Rwanda abantu bitwaje ibigwanisho. Kagame yaneguye cyane ingene Afrika y'Epfo yiyita ubufasha kurondera amahoro kandi ifise ingabo zigwana ku ruhande rurimwo aba FDLR. Iyo nama yari yatumiwe ku buhinga bwa none n'umukuru wa EAC Perezida Ruto wa Kenya, yari yitabwe kandi n'abakuru b'u Burundi, Tanzania, Uganda, Sudani y'Epfo na Somalia. Yasavye ishimitse leta ya Kongo kuvugana n'impande zose na M23 irimwo, ivyo iyo leta gushika ubu ivuga yuko ari umurongo utukura. Iyo nama yasavye kandi ko uwo muryango wogirana inama n'ubihugu bya Afrika y'ubumanuko SADC usanzwe ufise ingabo muri Kongo. SADC ubwayo yitezwe kugira inama yihuta ku kibazo ca Kongo mu mpera z'iyindwi muri Zimbabwe. Mukomeje kumva BBC gahuza miryango, muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda. Aho muri Uganda Minisiteri y'Ubuzima yemeje ko hadutse icyorezo cya Ebola mu murwa mukuru Kampala. Iyo minisiteri yavuze ko ibipimo byafashwe ku muforomokazi wapfiriye mu bitaro byo ku murwa mukuru kuwa gatatu byerekanye ko yazize iyi ndwara yandura cyane irangwa no kuva amaraso. Yongeyeho ko nta bandi barwayi cyangwa se abashinzwe ubuzima muri ibyo bitaro uwo muforomokazi yapfiriyemo bagaragaje ibimenyetso. Icyorezo cya Ebola giherutse kwibasira Uganda mu mpera za 2022, kikaba cyaramaze hafi amezi 4 kigahitana abantu 55 barimo abakozi bo mu buvuzi batandatu. Mu Rwanda urubanza rwa Jean Paul Micomyiza ukurikiranyweho ibyaha bya jenoside rurakomeje mu rugereko rwihariye rukurikirana ibyaha byambukiranya imipaka mu mujyi wa Nyanza. Abatanze ubuhamya bose bashinja Micomyiza kugira uruhare mu kwica abatutsi mu mujyi wa Butare, ubu akaba ari umujyi wa Huye. Micomyiza yoherejwe mu Rwanda n'igihugu cya Sweden mu mwaka wa 2022 kugira ngo akurikiranyweho ibyaha bya jenoside. Ibyaha we aburana ahakana. Ni inkuru y'umunyamakuru wa BBC Yves Bucyana. Babiri mu batangabuhamya bane batanze ubuhamya bwabo bagaragara imbona nkubone mu rukiko. Abatangabuhamya uko ari bane bemeza ko Micomyiza Jean Paul yagize uruhare mu bikorwa byo kwica abatutsi mu cyahoze ari umujyi wa Butare, ubu ni umujyi wa Huye. Bamwe bavuga ko bamuzi yiga muri kaminuza y'u Rwanda iri muri uwo mujyi. Umwe mu batangabuhamya abwira urukiko ko Micomyiza yari mu gitero cyagabwe muri kaminuza gutwara abo mu bwoko bw'abatutsi bakajya kwicwa. Abatangabuhamya bavuga ko Micomyiza yarazwi cyane kuko yarazi gukina imikino y'umupira w'amaboko. Uko kumenyekana cyane ngo bikaba byaratumye Micomyiza aba umuntu uvuga rikijyana muri Butare nk'uko umutangabuhamya bivuga. Mu rukiko kuri uyu wa kane, Micomyiza yagaragaye kenshi azunguza umutwe nk'utemeranywa n'ibyo abatangabuhamya bamuvugagaho. Micomyiza Jean Paul yoherejwe mu Rwanda n'igihugu cya Sweden mu mwaka wa 2022 ngo akurikiranwe ku byaha bya jenoside, ibyaha wahakana. Abatangabuhamya banyuranye bo ku ruhande rw'ubushinjacyaha muri uru rubanza bashinja Micomyiza gutanga ibikoresho bya gisirikare nk'imbunda na grenade muri jenoside, kuba kuri za bariyeri ngo ziciyeho abatutsi. Igaruka cyane mu buhamya butangwa niyo kwasa umubyara uzwi ku izina rya Ngoga. Micomyiza kandi yashinjwe kuba mu cyitwaga Comité de Crise, ngo yateranaga kabiri mu cyumweru igakora intonde z'abatutsi bagombaga kwicwa no gutanga amabwiriza yagombaga gukurikizwa muri icyo gihe kidasanzwe. Urubanza ruracyakomeje.
tuze ku mugabane w'uburayi umunya Iraq wasabye ubuhungiro muri Swede wigeze gutwika mu ruhame ikorowani hashize imyaka 2 yishwe arashwe. Sarwan Momika yicwe mu nyubako irimo amazu yo guturamo iri mu mujyi uri hafi ya Stockholm. Gutwika korowani muri 2023 byateye imyigaragambyo y'abayisilamu muri Swede ndetse no mu mahanga. Polisi yataye muri yombi abantu 5 mu rwego rw'icyo yise iperereza ku bwicanyi. Minisitiri w'intebe wa Swede yavuze ko inzego zishinzwe umutekano ziri mu kureba niba hari igihugu gikomeye gishobora kuba cyabigizemo uruhare. Imirwano mishya yadutse mu karere ka El Fasher mu majyaruguru ya Darfur hagati y'ingabo za Sudan n'inyeshyamba zo mu mutwe wa RSF. Igisirikare kiravuga ko cyasubije inyuma igitero cy'izo nyeshyamba maze ngo zihagirira igihombo cyinshi cyane. Ibi bikaba bibaye nyuma yaho RSF igabye igitero mu cyumweru gishize isaba ingabo za leta kuva muri uyu mujyi. BBC gahuza miryango ikinamico urunana. Duheruka rero ava kwa Kristo yitaga iturufu ya mupfubanyi. Ubu se noneho arateganya iki? Anyese bakomeje guheranwa n'agahinda. N'urunana. Uyu munsi sindutiye byamugendekeye gute kariwe noneho utinze kuza. Kuriya nawe yaje yiruka. Ni muze ya telefone tuyikore noneho barasona tuyirangije. Oba, reba noneho telefone nzanye. Ingiyi ko mbona wagira ngo iracyari nzima se. Nubundi ni nkaho ari nzima nuko itaka gusa. Ejo ndi nagiye ku isoko nyisaba umugabo uzikorera yinyihera. Oba, iyo turayikora byanze bikunze. Nimuzana agaturunuvisi tuyifungure. Akira yifungure sano. Mwimuretse guhita muyifungura. Niyo uzajya mbabwira icyo gukora dore n'igishefu w'iri tsinda ryacu. Ninde so kugize chef ko tutagutoye? None se singiye wazanye iki gitekerezo. Ariko nanjye nzanye telefone ikiri nzima. Ubu si telefone ni nzima nduti. Usibye kubitaka se ikindi kibazo ifite ni iki? Ariko ngenzaho nkori kaka. Ibyo se birarenze. Zana yabatiri n'imigozi urebe ko nanjye ntayatse. Reba mugiye gushwana mupfu ubuyobozi nk'amwakaje tugakora telefone. Umuyobozi w'itsinda rega ni ngombwa. None se nitumara kuba abatekinisiye dusigaye dukorera mu mujyi. Abantu bazajya baduha akazi tudafite umuyobozi w'itsinda. Ndumva twabanza tukamenya kuzikora neza noneho nyuma tukazashaka umuyobozi. Nanjye kigikiye sana. Hari n'igihe twashyiraho umuyobozi bikarangira tutamenye gukora amatelefone. Isuko byatunanira gute kandi iri ejo narayakije kaka. Ariko twayakije ari nko gushakisha. Ntabwo twibuka neza ngo twakojeje agasinga ka batiri ku kahe kana. Nyine ubutekinisiye busaba kuba umwanya uhagije. Mureke turebe ukuntu tuzajya duhurira amasomo arangiye tubanze dukorogoshore mbere yo gutaha. Icyo gitekerezo cyaba ari cyiza cyane kuko nkanjye ngeze mu rugo bahita bampa imirimo nkayirangiza nkora homework bukababurisha. Ubwo igisigaye ni ukwiga uko tuzajya tubeshya ababyeyi tugeze mu rugo bwije kandi abandi batashye kare. So wese umenyereye kubeshya iwanyu uzajya udushakira icyo turi bubeshye ababyeyi. Nahere uyu munsi rero tubwire icyo tuza kubeshya kuko turataha dutinze. Nduti uyu munsi turabeshya ko twatindijwe n'iki? Ntukavuge ngo uvuge n'umujyanama w'ubuzima Nori. Uzi ibintu ejo yankoreye? Byagenze bite? Yaje ku cyuma aje gushesha. Noneho ubwo dutangira nyine kuganira. Mushimagiza ukuntu rwose abajyanama b'ubuzima bakora neza cyane. Sinzi ukuntu byagenze. Abayibutsa umusarane w'iwanyu. Reka da, atangira kubwira ko umusarane wawe utujuje ibyangombwa se. Wagira ngo wari uharahari. Yarambwiye ko kuwe. Ariko uriya mugore nawe ni gatumwa rwose Kareme. Uzi ko ubwo yaje kubikubwira n'igihe yahereyeho abibwira. Yarambwiye ngo tugomba kuwukurungira tukawupfundikira ndetse tukanawukinga. Ariko ubanza azi ko ari inzu umuntu araramo we cyangwa ari igikoni umuntu atekeramo. Ngo biriya bisazi biva mu musarane bikaza ku bikoresho dukoresha. Ngo nabyo ngo ni intandaro y'uburwayi bw'umwana wacu ngukunda kurwara imiswi da. Ubu se muri Nyarirembo yose yararebye kwa Karemera asanga niho bafite umusarane mubi kurusha ahandi hose. Gusa nyine nuko hari ibintu biba bisaba amafaranga rimwe na rimwe n'umuntu atanayafite. Ariko hari ukuntu ibyo avuga bijya kumvikanamo gakeya. None se wowe ibirebye nta gihe ujya ubona ibisazi by'ubururu byuzuye hano mu nzu. None se bije ukabisohora wabiki? Ujya kubibona se
ngo uyisohore bimaze kugwa ku bikoresho bingaho nori ibaze niba yaje ikagwa ku isahani cyangwa ikagwa ku gikombe ukayisohora igeze ku isafuriya. Kareme ndabizi wumva vuba wasanga uriya mugore yaguteye ubwoba warangiza ugashaka gupfusha amafaranga ubusa ngo urakora mu isarani. Yewe ntayo mfite ariko nyabonye nabitekerezaho da. Kareme tansiyo ngewe ndakubujije dufite ibintu byinshi bikeneye amafaranga di nta mpamvu yo gutagaguza amafaranga abonetse ku misarani. Uretse ko nta nayo mfite ubundi ibyo bintu bindi uvuga bikeneye amafaranga ni ibiki ko numva ntabyo nzi. Ubu se twarakize ku buryo tubonye amafaranga twabura icyo tuyakoresha Kareme. Bavugaga nkaho hari ikintu gicanye maremare twabuze uko dukemura ku buryo tubonye udufaranga twose twaboneka aricyo twahita duheraho. Ntacyo zisa ubwo ngubwo Kareme. Ikihe se kandi? None se wavuye kunsaba kwa nyogokuru cyangwa warabyihoreye ntawe uzajya Kareme bimbwire mbimenye. Nari kukubwira iki se sori? Mva nawe ndabona nta kigenda pe. Morali ntayo ufite umeze nk'umuntu wihebye mbese ntabwo rwose uri rero usanzwe. Biragaragarira buri wese se? Cyane rwose. Yumva n'umwana muto utaramenya ubwenge yahita abona yuko wahindutse. Mana yanjye ubu se no kwishura abantu biriwe babona ko nakonje we. Simbizi niba babibonye cyangwa batabibonye gusa jye rwose mpise mbona yuko nta morali ufite. Shase morale yavahe upanze gahunda ugashyiramo n'amafaranga yawe bikarangira nta kintu ugezeho. None se byagenze gute kugira ngo muhure muganire mutandukane nta kantu umusobetse we? Sha rero sori na uriya muhungu banza ncyanye se cyaranamuroze. Reka none se nisake ntibika? Sinzi niba ibika cyangwa itabika ariko se umuhungu muzima mwicarana mu nzu muri babiri mwenyine mukamara n'isaha ataranagukora ku rutugu we uwo ni muhungu nyabaki. Cyangwa bayitinya avuga ko wamurakariye kubera ko yaragiye gusaba undi mukobwa utari wowe? Kandi natowe nkamwibwirira nti niba hari ikindi kintu ushaka kumbwira cyangwa kunsaba nti ndi hano ku bwawe ntiwitinye. Epu heba kiriya gikecuru ngo nangwe idawasanga cyaramugiriyeyo. Ubundi bimeze gutyo aho umuhungu mu buzima baba yamaze kumva icyo umubwira. Yewe ndakeka ko bamuroze rwose cyangwa se niba bataranamuroze bashobora kuba barapfuye ikintu gikomeye cyane ku buryo yahise azinukwa abakobwa. None se ndakaga turufu waragakennye? Kamwe ko kumubwira ko rumari nk'afite umwana. Ariko nyine ukanagasiga agasenda umubwira ko nyine akiryamana na se w'uwo mwana. Naraye mubwiye bisa nko kwirebera mu mazi. Zahira wumve ko atanashidutse cyangwa ngo rwose yikange. Kumva ko rumari nk'iyabyaye ntacyo byamuhungabanyijeho? Yabyakiriye rwose nk'umuntu wari usanzwe abizi. Wumve ko yanambajije ngo ese ibyo urabimbwira ngo mbikoreho iki? Yawe barakiroza niba ari ibyo ngibyo rero. Cyangwa se tureke guhita ducika intege tubanze dutegereze nka rimwe cyangwa kabiri turebe niba hari icyo bitanga. Aro? Uraho neza mwana wa? Uraho nyogoku iminsi myinshi. Wibuka ko maze iminsi myinshi utamvugisha ukamvugisha ariko ngo uhamagaye se Nori. Erega kubera utagira telefone yabirangura kukuvugisha nyogoku simenye ngo ushakiraho rwose. Ku buryo Noheli n'ubunani birangira utamvugishije ukumva nta kibazo ufite koko. Aho nanjye sinari norohewe rwose nyogoku. Narwaje umwana araremba hafi yo kutwohereza ku bitaro bikuru. Ubwo rero nanjye iminsi mikuru nayiriye nabi pe. Ngahibaze kurwaza umwana sinabimenye. Cyangwa wabonye undi nyogokuru Nyarurembo Nori? Urumva nyine imbogamizi nagize. Uyu munsi umpamagara kuri telefone ya Rukara, ejo ukamamagara ku ya Murokore, ejo bundi ukamamagara ku y'Uwitonze. Ubwo rero iyo nshaka guhamagara simenye ukuri hafi ngo ari we mpamagara. Cyangwa n'isoni z'ibyo wankoreye Nori? Hari ikintu kibi nigeze ngukorera nyogoku? Kumbeshya ngana ntya ugatuma agasozi kose kanyita se muhanuka se urumva rero biguhesheje ishema. Hakwise se muhanuka wabeshya iki nyogoku? Wahereye ryarumbwira ngo uwo muryango washatse muzaza kugusaba Nori. Imyaka n'imyaniko ntishize. None se katari ngewe ubyiha nyogokuru uragira ngo nkore iki? Utsi igitutu rero uwo mugabo wawe umubwire ko byanze bikunze agomba kuza kugusaba nkiriho nazapfa nabonye ibirori byawe. Yewe nta munsi nabimubwira ariko mbona ndashaka kubyumva pe n'uyu munsi yagiye ku kazi tumaze kubivuganaho. Nataha wongere ubimubwire ukomeze umutesha umutwe kugeza yumvise ko ari ngombwa. Kereka niba nawe ushaka kuzasabwa imva ari uruyenzi. Ubwo se urumva ibyo ari nge wabishaka koko nyogoku ku bwanjye n'ejo rwose bwacya akaza kunsaba. Mwotsa igitutu rero umubuza amahwemo.
uzi ko nabaye iciro ry'imigani ku musozi aho nciye hose banjyanira inzara ngo dore wa mukecuru watumiye abantu ataramenya amatariki y'ibirori. ariko si ubundi kuki wowe wahise wihutira gutumira abantu nyogoko? sinari nakubwiye ngo nitumara kubitegura neza nzakubwira amatariki ubone kubatumira. ariko narindiraga iki ko uzahega utamwicisha urume? bwira uwo mugabo wawe azaza gusabe mu mpesha ishema mu bandi babyeyi di, cyangwa umbwire niba mutazaza ducana umubano umenye ko utari umwuzukuru wanjye. ariko si ubwo ngubwo nyogoko ko ari wowe mama ukaba data, ubwo ducanye umubano koko naba uwande. ngahore ese iyo uri hano muri iki cyumba nta n'ubwo ureba kuri telefone cyangwa ngo wumve na radiyo byibuze? telefone se ntubizi ko guhera umunsi ubukwe bwapfuyeho nahise nyifunga? ubwo si hisi ipfa burundanye, reka yifungure uyikoreshe, abaguhamagara bakubaza ubusa ubihorere. ushaka kumbwira ibifatika azashaka undi abibwiranye si we Kamara. shanye warakomeretse pe. shaka wakomeretse baramwomora agakira bude, njye sinakomeretse ahubwo narashwanyaguritse. ariko humura bizagufata igihe ariko uzakira. shatse nzakira gute ko nkubitana n'ibi bikanzu naguze nabyamarira agahita yisuka ku matama yombi? amakanzu se yo kandi murapfa iki? ikintu cyose kiri aha mu nzu gifitanye isano no gusabwa ndakibona ikiniga kikamfata bude. ndabyumva pe. ibi myenda ziba inkweto biba amayoga byose ndabibona bigahita binyibutsa uriya munsi nkasara. gusa ugomba kwishakamo imbaraga ukava mu nzu ukajya hanze usubire mu kazi, abakuvuga bavuga bakuryanira inzara baziryane birangire. njye nafashe ingamba rero zizamfasha kuva muri aka gahinda. urabigenza ute? ibintu byose bazanye bigendanye n'isabwa ryanjye ngiye kubabwira babitarure. noneho iyi myenda nari naraguze n'inkweto n'imikenyero nzahita mbitwika ku buryo nta n'ikintu na kimwe n'umuyonga wabyo nzamenamo amazi utembe. oya nanone ntabwo watwika ibintu byaguzwe amafaranga. bwira mukecuru atarura ibitarurwa, noneho iyi myenda n'imikenyero udashaka kureba ubimpenge kubibika. ejo cyangwa ejo bundi numara gukira nta kibazo gifite nzabikugarura ujye ubyambara. ariko budensi yanashaha ivugire byararangiye sinzongera kwishima ngo mba nyinsi wa kera wahoranaga umunezero. ibyo byibagirwe. ni kera se ko ari ejo mu gitondo. wowe gusa nkundira uve mu nzu ujye hanze, abavuga bavuge, urebe ko mu kwezi gutaha nk'aya matariki hari n'uzaba akibuka ibyabaye. bude amagambo y'inyarurembo kuyazi nunshuka nkava mu nzu nzacaye ko wigira nk'aho ari we wa mbere upfushije ubukwe ku munota wa nyuma. ese wibagiwe ko ubwanjye bwapfiriye mu murenge imbere ya gitifu? buriya siyo niheba nkiyahura sinari kuba nihemukiye. oba uyu munsi byanze bikunze telefone imwe tuyikore yake. nuko ka Sano katinze kuza kandi ariko katanye za batiri ngo kazicaginge. Sano se ubona atari umurezi? wabona tica yamujyanye gukora isuku akemera akajyayo. ahubwo se wowe bacitutse ko nabonaga bakaniye ngo twese tugomba kujya gukora isuku. reka ngiye tica ningwaye umutwe murushya mbe ngiye kuryama mu ishuri. aho kujya kuryama mu ishuri hito wizira hano cyane. ndashaka ko dutabyuze dukoze telefone imwe ikora neza ku buryo twanayigurisha. Sano nguriya nawe ndabona domotse araje. bangukana izo batiri mwana dutekinike. sha icyari yameranye nabuze ikintu mubeshya ngo ndomoke. uje murangije gukora isuku? wapi ticarangaye gato mitanyerera nza hano ngo nasanga mwamaze gukora telefone nahari. batiri warayizicaginze se? nazicaginze zose ngizi zirimo umuriro. ndebera nk'iyo ukuntu imeze pe, ifite irombo wagira ngo itwite indi. herezo bamambireho twadusinga nduti ubundi duhere kuri ya telefone wazanye niyo ijya kuba nk'aho ari nzima. wamaze kuyifungura ukoresheje wa mukwege se Sano? kare cyane. erega burya nanjye ndi tekinisiye, agatanda kayo singaka se. utu dusinga sinamaze kuduhambira kuri batiri neza ra? washyizeho ururimi se ukumva niba harimo umuriro. ubushize narabikoze nari mpiye mu kanwa none ngo nongere. ni mu mako gatanda ka telefone ngende nkozo turebe ko byakana none. oba aho urimo ukoza siho. ntabwo wibuka ko ubusize byatsi ari uko ukojeje kuri aka kantu k'ubururu. ni ugushakisha nawe ntabyo uzi. ubu se ko makojeje do ubuse urabona akatse? reka mbabwire, ubanza umuriro wabaye muke muri iyi batiri. nimuzi izi batiri zombi tuzishyireho dusinga, noneho utwo dusinga natwo tuduhambiranye kugira ngo umuriro wiyongere. akiri utundi dutsinga zirika kuri iyi ubundi tuyihuze niyo Obama yahambiriye turebe ko umuriro waba mwinshi ugashiturira iyi telefone. si gutya se oba, zana utwo dusinga twa bateri yawe tutuzirikanye nituva muri iyi yanjye
ubundi tutuzirike gutya umuriro iyo we mudutabare omayi we mudutabare we mana we ayiwe aba bana bibagendekeye bite naho mu kiganiro runana cy'ubutaha barakoze bagenzi bacu mu ikinamico runana ni rero bashoje amakuru yacu yo kuri uyu wa kane tariki ya 30 z'ukwezi kwa mbere n'amakuru yari ahagarariwe na Ferrin Gakwaya ku buhanga bw'ibyo mahari Chris mwakoze cyane witamo BBC Gahuza Miryango.